Uyu munsi turavuga ku byamamare bine byadusize hakiri kare cyane. Ku mwanya wa kane tuhasanga Heath Ledger yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe rwa Joker muri filime yitwa The Dark Knight. Yari umwe mu bakinnyi ba filime b'abahanga kandi bakunzwe cyane muri Hollywood. Heath Ledger yapfuye ku wa 22 Mutarama 2008 apfira mu nzu y'umujyi wa New York afite imyaka 28. Impamvu nyamukuru y'urupfu rwe ni ukurenza urugero ku buryo butunguranye imiti yandikiwe na muganga, harimo imiti igabanya ububabare, ibinini bisinziriza ndetse n'ibiyobyabwenge birwanya guhangayika. Urupfu rwe rwababaje abakunzi ba filime cyane ku isi yose kandi yasize umurage ukomeye mu gutera abandi bakinnyi ba filime imbaraga ndetse no gukomera no gukunda ibyo bakora. Umwanya wa gatatu turahasanga umustar w'ikirangirire, umukinnyi wa filime wari ukunzwe cyane, Paul Walker. Umukinnyi wa filime wamamaye muri Fast and Furious, Paul Walker yakundwaga cyane kubera ubuhanga bwe muri filime ndetse n'umutima mwiza yagiraga hanze yayo. Paul Walker yapfuye ku wa 30 Ugushyingo 2013 afite imyaka 40 gusa, azize impanuka y'imodoka ya Valencia muri California. Yari umugenzi muri Police Carrier GT itukura de 2005 itwarwa n'inshuti ye Roger Lodas. Aba bagabo bombi bapfiriye aho bazize inkongi y'umuriro yatewe n'impanuka y'imodoka. Paul Walker asiga ubuzima. Urupfu rwe rwatunguranye cyane, rwashenguye imitima ya benshi kandi ruhindura amateka ya Fast and Furious burundu. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Chadwick Boseman. Muri miliyoni z'abantu yari Black Panther, uwo muramuzi cyane. Ni ibanga rikomeye, Chadwick Boseman yari amaze imyaka ahanganye na kanseri y'urura runini, kanseri iyo twita the cancer of large intestine. Chadwick Alan Boseman yapfuye ku wa 28 Kamena 2020 afite imyaka 43. Yapfiriye mu rugo muri Los Angeles hamwe n'umugore we n'umuryango we nyuma y'intambara y'imyaka 4 arwana na kanseri. Asiga isi itangajwe n'ubutwari, ukwihangana n'imbaraga yagaragaje muri ubwo burwayi bwe. Rest in peace, Black Panther. Umwanya wa mbere turahasanga Robin Williams, umusitari ikirangirire, umukinnyi wa filime abenshi twamuzi. Robin Williams yari umwe mu bakinnyi ba filime ndetse anakunda gusetsa cyane, bakunze cyane ku isi. Yashimishije abantu benshi binyuze muri filime nka Mr. Doubtfire, Alden, Good William Hunting. Robin Williams yapfuye ku wa 11 Kanama 2014 afite imyaka 63. Nyuma y'urupfu rwe, abaganga bemeje ko yari arwaye Lewy body dementia, indwara ikomeye cyane yangiza imikorere y'ubwonko. Urupfu rwe rukomeje gufatwa nka kimwe mu nkuru zibabaje cyane mu mateka y'imyidagaduro. Ni uruhe rupfu rw'icyamamare rwagutunguye hano cyangwa rwakubabaje cyane? Tubwiye muri comment, kandi ntiwibagirwe gukora like, comment and subscribe. We love you.